da apsolutno ništa od toga me ne zanima. Trebamo se zabaviti, pa je to. Dobro jutro, dragi moji, evo nas na 28. danu ovog challenge-a. Pa evo da ga odmah započnemo sa zahvalnicama. Danas sam jako zahvalna o malom čupavom čudesu koji se zove Snoopy, pasić od mog strica i žene i klinaca. Stvarno mi fale moja čupava čuda od doma, tako da baš mi je lijepo došlo da ga malo izmaltretiram, da on mene malo izmaltretira odmah rano ujutro, malo mazi, pazi, malo lajanja i tako, malo vidi me i drage me. Zatim sam zahvalna Mireni i predivnoj mjesečini sinoć. Sinoć je bio full lijepi narančasti veliki mjesec i Mirena je zatražila da ako bi neko mogao otići slikat sa fotićem, pošto njen mobitel baš ne može dobro slikat mjesec, logično. Tako da sam išla potražiti taj mjesec i stvarno je bio predivan i fotkala sam par slikica. Tako da, evo Mirena, hvala ti što si me potaknula da odem slikat mjesec, stvarno je predivan. I zahvalna sam svima onima koji mi ne šalju nikakve vijesti, videe, niti išta vezano za viruse, za mreže, za ne znam, sve vezano za politiku i društvo. Nikakve negativne energije i niske vibracije. Puno hvala svima što mi ne šaljete ništa. Da, ja sam od uvijek bila velika aktivistica i uvijek sam pratila sve teorije zavjere i sve to stoji. Ali trenutno me apsolutno ništa od toga ne zanima. Da, apsolutno ništa od toga me ne zanima jer se dobro osjećam. I nema potrebe da se to kvarim, ok? Čemu posvetimo svoju energiju, to raste. Ja ne želim svoju energiju slat i koristit i posvećivat takvim stvarima. Radit ću pola sata nekog videa, u virusu preskočit, pogledat pola sata motivacijskog videa da se pokrenem i da napravim nešto od sebe. I osim što sam jako zahvalna na današnjem danu, bila bih jako zahvalna i vama da vi svoje zahvalnice napišete u komentare, pa da ih možemo čitati u sljedećem videu. Odslušala sam znači moju jutarnju motivaciju i jutarnju meditaciju. I sada sam spremna za raskipavanje. I nakon raskipavanja ide kavica.
Evo mene sa popodnevnim updateom, dakle nakon odmora i meditacije poslušala sam jedan motivacijski video. Stvarno sam ultra s tim videima, dakle poslušam minimalno 2 motivacijska videa dnevno. Jedan ih ponavljam jer neke imam skinute na laptopu, no ponavljanje je majka znanja. Počela sam sa novom knjigom koja se zove Potraga za srećom. Tek sam par stranica pročitala pa ne mogu dati neko mišljenje, ali hoću nakon nekog vremena. Malo sam bojala bojanku i onda sam malo probala jogu i odradila kratki 5-minutni trening za trbušnjake. Dakle, to je bila moja zabava do sada. Sad, što se tiče svih ovih motivacijskih videa, uglavnom sam shvatila da se baziraju na tome da objašnjavaju kako trebamo znati ono što stvarno želimo i zašto to želimo, kako trebamo naći svoju strast, jer strast nas gura prema naprijed. Kad imamo stvarnu želju da uspijemo u nečemu, onda ćemo naći način kako da to i napravimo, kako da uspijemo. Dok s druge strane, kad
se pravimo da nešto želimo, kao što se većina ljudi danas pravi da želi naći posao, a moli se da ga ne nađe. Da, izjavila sam to. Onda ćemo naći 1001 razlog zašto ne možemo uspjeti u onome što želimo. Ako nam se ne sviđa situacija u kojoj se nalazimo, uvijek imamo 3 opcije. 3 opcije, to sam već u jednom videu spomenula. Minimalno 3 opcije koje možemo izabrati. Dakle, umjesto da se žalimo, možemo i promijeniti. Ne sviđa ti se situacija u kojoj se nalaziš, pa promijeni ju, zašto se žališ. Ili ju prihvati, ili ju ignoriraj. To su 3 opcije koje imamo. Promijeni, prihvati, ignoriraj. Ne možeš reći da nemaš opcije. Ako nam stvarno nešto smeta, onda ćemo se potruditi da to i promijenimo, a ne se samo žaliti, jer to ne vodi apsolutno ničemu. Isto tako, ako stvarno imamo želju da uspijemo u nečemu, naći ćemo onih 0,001% koji će nas gurat da to nešto i ostvarimo. Evo, to su moje neke popodnevne misli, a sad idemo lagano dalje sa danom, pa ćemo vidjeti. I evo, polako se dan bliži kraju, sad je večer. Shvatila sam da mi ovi challenge stvarno ok idu, u smislu da mogu lakše izorganizirati i voditi svoj život ako si zadam tako neke izazove koje trebamo u određenom roku napraviti. Na primjer, zadala sam si 30 dana da prestanem pušiti. Danas je 28. dan, sutra ću prestati pušiti. Zadala sam si da se počnem buditi ujutro, da čitam knjigu na dnevnoj bazi, da meditiram na dnevnoj bazi više puta i tako neke stvari koje nisam prije radila. Mislim, meditirala jesam, ali ne po danu. Meditirala sam na večer, po noći, a ujutro bi tu i tamo poslušala neku motivaciju. No sad sam to sve onako začinila da imam 3 meditacije dnevno, barem 2 motivacije, plus neke tekstovi, knjige, svašta nešto. I uglavnom došla sam do ideje da nastavim sa challenge-ima. Bilo bi mi drago da i vi sudjelujete. Evo, nudim vam priliku da mi učinite život zabavnijim i da mi zadete neki challenge koji moram raditi 30 dana ili nešto što moram naučiti ili učiti u 30 dana. Napišite svoje ideje u komentare i pridružite mi se. Trebamo se zabaviti, pa eto, pridružite mi se, dajte ideje i ajmo skupa u nove pobjede. To je bilo to od mene za danas. Mi se vidimo sutra ili kad izađe sljedeći već video. Ostanite mi dobri, pazite na sebe, volite se, budite ljubazni i budite pažljivi i brinite o svojim najbližima. Volim vas. Teta Loli.